Pa ćemo mi napraviti malo mafina još zdravo, da se malo djeca poslatkaju. 2 jajeta idu. Vidite kako ima lijepe pisane ovi. 1 vanilni šećer. Papir je. 1 pecivo. 125. 125 ulja. Mlijeka. 250. 250. Šećera. 200. Je 200. I 1 korca od limuna. 1 limuna. Najljepše je kad kuhaš slatko postaviš 1 malu kaščicu soli. I daćemo 2 kaške kakao. Pa ćemo vidjeti ako bude. I brašno, nemoj zaboraviti. Nek malo moramo ovo izmiksati. Sad ću ja to mikseru. Aha. Da mi bude ova masa. Da se miješaju ove mokre stvari, pa će onda dodavati brašno. Ni ništa. Znači budu bolje kad se postepeno dodaje brašno. Pa doći. Evo masa je spremna. Prelijepo. Bravo Saida. Dobro, malo ćeš poslije krpom obrisati roleksom. To je to. Ovo je teško sasut. Ali će biti dječica. Unuci će biti jako veseli. Ovdje ima bijelu čokolad. Valjana naša Nanca, ne urekla se mašala. A moramo im nešto malo da... Oni jako vole mafine. Sad kad on dojdu iz škole, ono lijepo miris po zgrad. A prvo dojdu kod Nane da vide šta miriše. Jesi, jer je ona bila. Voda su. Peče se na 215 minuta, dobri. Sve zavisi od šporeta. Da, kako je čija rerna. Mora biti malo i duže, mora biti. Sve zavisi, da. Nisu, što kažu, ne svake pećice jednake. Nisu. Hvala Bogu, ja popodne ovako malo bolje radi, jača struja. Ali brata do podne da izludiš. Tu sam jednu uprljala svu. Malo još je obrsat sa salvetom. A ja ne volim kad mi to pokapa.
Evo čokoladica. Yummy. Bijelu sam. Pa ja ti što malo improviziraš, kar je super. Sad ćemo dati malo one čokolade topljene. Pa da. Moram vam ovo pokazati kako ovo lipo. Mi smo kod djeca uvijek volili izat one stile kad ostane od tijesta. To nam je bila duša. Eto, sad Nane to sredi. I kad se ispeču nastavljamo sa videom. Evo, muffin su pečeni, stavili smo ih na rešetku. Pogledajte kako su divni, mašala. Pita je špica i ja cijev napraviti. Nadam se da će ispesti. Evo, probajte onu pitu. Ko kod Nane. I eto, dragi naši. Hvala na pratnji, pratite nas. Pišite nam, podržavajte nas i dođite bujrom na kafu i na mafine.